Dobrodošli natrag. Od smrti mladog Miroslava Tunjića prošla su 3 mjeseca, ali Hrvatska nije zaboravila na strašnu priču u kojoj su mržnja i ulično nasilje doveli do tragedije. Tim povodom brojni su se hrvatski pankeri udružili u hvalevrijednu akciju, čije detalje možete doznati u priči Ivane Tarnej. Od smrti Miroslava Tunjića prošla su nepuna 4 mjeseca. Nesretnog mladića njegovi su vršnjaci premlatili i ubili, podsjetimo, jer im se nije svidjela njegova frizura. Miroslav je bio panker, nosio je i rokezicu. Događaj koji je šokirao Županju pokrenuo je Hrvatsku. Njemu u čast i protiv nasilja među mladima održat će se humanitarni koncert. To mu je kumovao ovaj čovjek, član grupe Ad Astra. Djeca se sjete Luke Ritza i Josipa Klasnića i Miroslava Tunjića kad vide nekakav sukob, a bitno je da znaju mladi da se sukobima ništa ne rješava, fizičkim sukobima ništa ne rješava, nego bi zapravo trebao preći na te neke razgovore, nekako pomirenje. Trebala bi doći ta treća strana koja bi pomirila te dvije strane koje su u sukobu i trebamo odmah reagirati, a ne čekati da se dogodi ovak nešto, jer previše mladih sad već ubijeno. Niti zagrebački pankeri na Mirinu smrt nisu ostali hladni. Denis je frontman grupe No More Idols. Svima kojima punk nešto znači, njegov bend je dobro poznat. Baš zato će i on zasvirati u Županji. Misliš li da, s obzirom da se ja i u bendu koji malo žešće mjuzu svira, da vi kao glazbenici možete utjecati na te klince da se malo smire, da to... Kako? Pa uglavnom poslije koncerta ili prije, nije bitno, upoznamo te ljude, družimo se s njima, poznamo njihove frendove i tak pa čuje se poruka malo dalje. U svojemu gradu Stop nasilju glasnom će svirkom reći veterani roka. Opća opasnost. Svi smo u neka doba bili mladi, znamo što je kako, danas ovo drugačije izgleda, ali rado se odazovemo svakom ovakvom jednom koncertu ili programu, jer najmanje što mi možemo je svirati. Koncertom u Županji svi žele postići samo jedno, gromoglasnom glazbom odaslati jasnu poruku. Nije sve